Hok pere kang hon relationship doba mahut kosan ma ain ton benala marju pumikta. Step 1 ke chingsi ke jirpo jirpisi chingki po chepa chini po kopu pen konat pen lai charju po. Step 2 pinsuma tiar lo sobang tami pijo pen chingki bom pen ningke hang it ajoini mate ke chingki me pika joini chorju po ninang fan ninang da oti koson la po arju po anki hula bang ta arju thu po nang chobai de jibo po alam chobai be ti a hok hanchi ninang ke hang puche thakdun po anki hula bang ta to ente upo yes thakdun po anki whatsapp number che hang po whatsapp pen chingki po. Step 3 nang phana hok pet ning nang ke hang vektum ke nang rajin nang langle ke ching hot ke nang phan ko son ma pu asa nang ke lang ta dodoji sita nang abang ta matha dun pa nang ji. Step 4 nang ning kyo ya hut nang phan nang ning nang parong dun ji phan nang bor idun ji ko son pen si ne ching hon phan aning parong thek po ma pu matha vek ji nang phana hok pet sing ke hang pulote. Step 5 lapena hoda dak pen ke kaji bhong hota dopo sita laso kaji bhong hot bang inut bang aning tiong te inut bang dojoi nang po kapadok dunji kapami dunji phansi bori dun thunang po. Step 6 lapen kaching hon along ke jirpi atum tame mate kaprek tum tame nangki hoy dun tap tum dukok ta thek sita hokpet thir het pulote jong hita jirpi mate kaprek tum nangki hoy dun tapalam ke arjuje. Step 7 nang soder pulote nang phan kaching hona bang do thek the daji koson lama miloma memima komloma komke mapu si mathapo kaiketa. Step 8 lapen nang fan ar ni siang bong nang kolvek ji lapen nang tami kolvek ji batahi ni thomke. Step 9 nang meksu ki jang po ahut anarlo mate ajo megjang ji aprang ahut kiching ki alam hai hui chematha epensi megjang ji. Step 10 family tumke koson lo mi phon langbo lahaita charju vek ji hok peda kang honno pulote la kep ni lige tokpen mate ki herpon alam the nang litum alam jer pen kaching bar do pulote comments long nang thandon igno la ben junisen pulote likes comment la pen share ikta la ben channel dong si subscribe pirang putte subscribe ikta pardon.